Godina 1921. 20. januar. U 5 časova i 30 minuta ujutro Srbija je ostala bez jednog od najvećih vojskovođa u svojoj novijoj istoriji, vojvode Živojina Mišića. Nosilac najvećih srpskih i stranih odlikovanja, vojvoda Mišić zauvek je sklopio oči u svojoj 66. godini u Vračarskom sanatorijumu u Beogradu posle duge i teške bolesti. Vest o smrti slavnog vojskovođe i najpopularnijeg vojnika Srbije duboko je potresla sve građane. Suze su navirale na oči i prekaljenim ratnicima koji su pod njegovom komandom jurišali kao risovi. Novine su pisale: umro je najveći vojnik naše povesnice. O njemu znaju rudničke i suvoborske gore i makedonski klanci, brda i doline. O njemu pričaju sve naše bučne i bistre reke. Na pobedonosnim krilima njegove legende ime mu se pronelo i van granica naše otadžbine. Pogrebna povorka bila je kilometrima duga. Masovno učešće Beograđana na sahrani bilo je ne samo izraz poštovanja prema vojvodi Mišiću kao slavnom vojskovođi, već i kao ličnosti blistavih osobina, čoveku kremen kamen karaktera, koji je za 47 godina u oficirskom mundiru ostao samosvoljan, nesavitljiv, nikad spreman da se radi karijere saginje pred višim autoritetima, čak nikad su vladari bili u pitanju. Ono što je mislio, to je i govorio. I kralj Aleksandar Obrenović i kralj Aleksandar Karađorđević imali su prilike da se u to uvere. Po završetku Prvog svjetskog rata, kada je Mišić bio na čelu generalštaba, regent Aleksandar je jednog dana došao u njegovu kancelariju u zgradi Vojne akademije i zatražio da mu vojvoda odmah saopšti detaljne podatke o nekoj malo važnoj stvari. U izvesnoj meri iznenađen, vojvoda je pozvao svog adjutanta da bi mu izdao naređenje da potrebni podatak pronađe u arhivi, na šta je regent Aleksandar sav crven u licu uzviknuo: pa zar vi o tome ne znate? Vojvoda je odgovorio: to je takva kaplarska sitnica da ja nju ne samo da ne mogu, nego i ne treba da pamtim. Uvređen, regent Aleksandar skoro je povikao: zar je to sitnica kad ja tražim? Ma ko da je traži, to je sitnica i ja to ne znam. Pavši u vatru, regent Aleksandar je prosiptao: ne znate? A šta vi znate? Vi ništa ne znate, ništa. Ja ništa ne znam. A zar vi to tek sada vidite posle Mionice i posle Suvoborske i Kolubarske bitke, posle Bitolja i Kajmakčalana, posle Dobropolja i zarobljavanja maršala Makenzena i posle Slovenije? Vidi se koliko ste vi vidovit kada tek sada zapažate da ja ništa ne znam. Čudim se i ne mogu dovoljno da se načudim što me još držite i trpite na ovom mestu. Na kraju, vojvoda je rekao regentu Aleksandru: postarajte se da za ovo mesto nađete pogodnije lice koje više zna, a ja i onako mislim da mi ovde više nije mesto. Oštrinu Mišićevih reči imao je prilike da osjeti jedan od velikih miljenika među generalima regenta Aleksandra, Petar Bojović. Bilo je to u vreme rata s Turcima novembra 1912. pred zauzimanje Bitolja. Bojović je bio načelnik štaba Prve armije, a prestolonaslednik Aleksandar njen komandant. Mišić je u tom momentu bio pomoćnik načelnika štaba Vrhovne komande, kojoj je na čelu stajao vojvoda Radomir Putnik. Nezadovoljan što je Bojović smestio štab armije daleko od položaja trupa, Mišić ga je pozvao telefonom i vrlo uzbuđen i besan, između ostalog rekao: gde si ti video da štab armije komanduje trupama u napad na tako važne položaje sa daljine od oko 45 kilometara? A kad je dobio odgovor da je to urađeno zbog toga da se prestolonaslednik ne bi izlagao artiljerijskoj vatri neprijatelja, Mišić je odbrusio: jašite konja i pre početka napada da budete blizu svojim trupama. Zatim je zalupio telefon. Ovakvog Mišića, strogog ali pravičnog, oficiri su voleli i bili su uvek spremni da bez pogovora izvrše svako njegovo naređenje. Oficiri su naročito cenili Mišićeve čvrste stavove, pa ma o čemu da se radilo. A koliko, vidjelo se najbolje po osvajanju Bitolja 1912. i završetku rata sa Turskom.
Zbog proširenih glasova da će Bitolj biti predat Bugarima, u štabu Moravske divizije drugog poziva, koja je dala glavni doprinos osvajanju ovog grada od Turaka, vladalo je veliko uzbuđenje. I kad je Mišić svratio u ovaj štab, jedan komandant puka, izvanredno hrabri pukovnik Dušan Vasić, rekao mu je za vreme ručka pred svim oficirima: "Gospodine generale, ako i vrhovna komanda u čijem sastavu i vi zauzimate važan položaj pristane da se Bitolj preda Bugarima, onda će, kunem vam se, Moravska divizija prvo raskrstiti sa onima u vrhovnoj komandi koji budu na to pristali, a potom braniti Bitolj koji smo uz onako velike žrtve oteli od Turaka. Branit će ga do posljednjeg čoveka." U prvi mah, zbunjen ovakvim dočekom, Mišić nije znao šta da odgovori. Na kraju je rekao sljedeće: Gospodo, ako bi se ko našao u vrhovnoj komandi koji bi pristao na ustupanje Bitolja Bugarima, dajem vam časnu reč da ću ga sopstvenim rukama vezati i doterati ovamo, odakle ćemo s našim hrabrim pukovima poleteti da branimo Bitolj. Svi oficiri koji su sačinjavali štab Moravske divizije drugog poziva skočili su na to na noge i u jedan glas uzviknuli: "Živeo!" Potom su ga podigli na ruke i naterali da ispije čašu šampanjca. Po završetku rata s Turskom, Mišić je unapređen u čin generala i odlikovan Karađorđevom zvezdom. Bio je to veliki dan u njegovom životu, ali ne i najveći. Najveći dan u njegovom vojničkom životu bio je 17. decembar 1914. godine. Bilo je to posle Kolubarske bitke, kada je neprijatelj bio proteran iz Srbije, a on, Mišić, unapređen u čin bojnog vojvode. Taj najviši čin u srpskoj vojsci dodelio mu je regent Aleksandar kao vrhovni komandant. Za mnoga je to bilo iznenađenje, s obzirom da se znalo da je regent 1912. godine tražio da se povede postupak protiv Mišića zbog lekcije koju je očitao Petru Bojoviću i, u stvari, lično njemu, regentu. Odluka regenta Aleksandra da Mišića proizvede u čin vojvode predstavljala je iznenađenje i za samog načelnika štaba vrhovne komande, vojvodu Radomira Putnika. Kada je saznao za nju, on je regenta pozvao telefonom i upitao ga šta mu je to trebalo. Odgovor je glasio: "Trebalo mi je da odam najveće priznanje čoveku koji nije izgubio glavu u vreme kad je drugi već nisu imali." Iskusni ratnik i uistinu veliki strateg vojvoda Putnik je pred Kolubarsku bitku posumnjao da srpska vojska može izaći na kraj sa nadirućim austro-ugarskim korpusima. Na to su uticali i porazni izveštaji koji su stizali sa fronta. Komandanti divizija su javljali da čitave jedinice odstupaju u neredu i panici. Haos je bio zahvatio srpsku vojsku u tolikoj meri da ni streljanje vojnika zbog samovoljnog napuštanja jedinica nije imalo nikakvog efekta. Komandant Moravske divizije javljao je, na primjer, 26. novembra 1914. da se kod većine vojnika vidi premorenost i želja da se sve jednom završi. Vojnici 8. puka su otvoreno govorili da više neće da se bore. Neka dođu kralj Petar i Pašić da se biju ako im treba. Na pravcu od Valjeva ka Rudniku i Suvoboru izgledalo je najgore. Vojne jedinice, zabeležili su očevici, stekle su se na ono malo puteva i povlačile se izmešano. Pešaci, iznureni i gladni, ravnodušno su prolazili pored artiljerije zapale u blato. U susret su stizale druge komore i zakrčavale put. Uz vojsku su odstupali seljani sa porodicama, starci, babe sa unucima. Deca su sedela na topovskim karama ili na kolima sa municijom. Između lafeta provlačile su se koze i ovce, a sa strane prolazili krupni i podbiveni mačvanski volovi. Tu su bili i ranjenici i teški bolesnici. Suočen sa ovako teškom situacijom, vojvoda Putnik je predložio da se sa Austro-Ugarskom zaključi primirje. Svoje mišljenje o nužnosti sklapanja primirja vojvoda Putnik je saopštio regentu Aleksandru u Valjevu u prisustvu vojvode Mišića, tada pomoćnika načelnika štaba vrhovne komande. Prema ličnom kazivanju regenta Aleksandra, vojvoda Putnik mu je rekao da Srbija nema više vojske, da je za Srbiju vojnički rat završen i da je